Во сите случаи, кога постои макар и најмало сомневање во работата на лекарот, последниот збор за тоа дали тој е виновен или не, го кажуваат судските медицинари. Лекарот клиничар може да направи грешка, но и покрај тоа да не биде виновен. Се разбира, спротивно на ова, за влошената здравствена состојба на пациентот што го лекувал, тој може и кривично да одговара пред судот и општеството. Кога лекарот е виновен, а во кои случаи не е одговорен за сторената грешка, што е тоа лекарска етика и дали таа се разликува од целокупната општествена човечка етика? Тоа се прашањата за кои во оваа емисија зборуваат и размислуваат можеби најповиканите во нашава земја. Ако судски медицинар говори о лекарској грешци, onda on govori samo na osnovu materijala sa kojim raspolaže, a to je ekspertizni materijal. Prema tome, on ne može da apsolvira lekarsku grešku ucela. On lekarsku grešku sagledava kroz ekspertizne predmete gdje se postavlja pitanje krivičnog dela nesavesnog lečenja bolesnika. A lekarska greška nije uvek i krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika. Prema tome, da bi se sagledao problem lekarske greške, moraju da učestvuju i lekari koji rade baš sa pacijentom. За да малку помогнам во овие размислувања, јас би си дозволил да овдека прочитам, бидејќи не го памтам напамет, една мудрост од книгата на медицина, најстарата медицинска книга на кинезите, која што вели: медицината не може да спаси од смрт, она може само да го продолжи животот. Сите ќе умреме, али она има задача да го учврсти моралот, да ја зголеми врлината, да го искорени порокот, тој смртниот непријател на здравјето, да излечи многу болести кои што го напаѓаат едно човечанство, да ги зајакне народите и државите и да им пружи хигиенски и морални совети. Вршејќи оваа своја племенита активност, медицината, медицинарот и здравствениот работник со полна свест никогаш не е ослободен и имун од това да направи грешки, онако како што било која делатност на људскиот живот се статистички предвидиви, но кои што се по своите последици и текако покатастрофални. Као што железнички несреќи не може да се одбегнат, као што ваздушни катастрофи не може да се одбегнат, као што земјотреси и грешки на природата не може да се одбегнат, не може да се одбегнат ни грешки во медицината. Sudski medicinar ima jednu privilegiju da to posle posmatra, ima vremena, ali lekar koji se suočava sa nekim akutnim patološkim stanjima, on mora da ima veoma brze reflekse, da u sekundima i minutima odlučuje o čoveku. Prema tome, tu je njegovo iskustvo neophodno, njegovi problemi su tu neophodno je da se njegovi problemi tu izbace i u jednoj
pozitivnoj konfrontaciji sa sudskim medicinarima da dođemo do nekih rezultata čiji bi cilj bio da se lekarska greška ne ponovi. Jer to društvo mora da zna, lekar je u prošlosti grešio, on greši danas, grešit će i sutra, ali na nama je da se trudimo da je svedemo tu lekarsku grešku, da svedemo na minimum. Mislim da je to poenta. Predmet veštačenja, najkraće rečeno, je čovek živ ili umrli, kao i sve druge situacije u vezi sa čovekom, i to samo onda i u slučajevima kada je zbivanje u vezi njegovog zdravstvenog stanja bilo kod živoga ili umrloga nejasno, a to nejasno može da se prezentira u 3 forme, zato što je taj poremećaj zdravlja nastupio iz nepoznatih uzroka, ili zato što je taj poremećaj zdravlja nastupio naglo, ili zato što je taj poremećaj zdravlja izazvao u okolini, bližoj, daljoj, ili čak nekad i kod stručnjaka, sumnje da je možda poreklo nasilno. Vrlo je teško definisati lekarsku grešku. Krivično pravno tu je problem poprilično jasan. Mada tu i u pravnoj teoriji postoje neki problemi, pa čak i u našim republikama tekst krivičnog zakonika nije jednak. Ali ja mislim da cilj društva nije da se osudi jedan lekar zbog učinjene greške. Njegov je cilj, ponavljam, da se greška ne ponovi. I tu mora lekar da zna šta je to. U pozivu sam da zna šta je to lekarska greška. Ja sam pokušao da je definišem kao jednu stručnu zabludu, bez elemenata nesavesnosti, koristeći malo i terminologiju krivičnog prava, jer je tu nesavesnost bitna. Čovjek ne može da se osudi zbog savesnog rada, nego naravno mora zbog nesavesnog. Pa su i kriterijumi nesavesnosti tu jasni. Površnost i nepotpunost. Ukoliko oni postoje, onda ulazimo u krivično delo nesavesnog lečenja. Ali onaj prvi deo, stručna zabluda, to je danas vrlo teško, znate, osuditi. Jer medicina je puna podvodnog stenja na kojoj lekar može u svom pozivu tako da naiđe i da se ošteti pacijentovo zdravlje onda, pa čak i život, da dođe u pitanje. U našoj praksi nismo imali slučajeva da je lekar svesno i namjerno učinio nepovoljni tretman bolesnika, što bi se
moglo da podvede pod ubistvo. Ovo govori da sve greške u lečenju se događaju uglavnom iz sljedećih razloga. I pod sljedećom slikom. U vidu takozvanog čistog zadesa, to je ređe, kada lekar praktično nije mogao uopšte da predvidi da će se tako nešto moći da dogodi i kada je to što je se dogodilo praktično neponovljivo. Drugi vid lekarskih greški zadesa nastaju zbog takozvanog rizika ili opasnosti koji u sebi nosi svaki aktivan zdravstveni odnos između lekara kao davaoca usluga i pacijenta kao primaoca usluga u odnosu na lečenje, a koji su često kako sa gledišta dijagnostikovanja, tako i primenjene terapije nepredvidivi ili nisu lako predvidivi. Zašto? Zato što je čovjek od svih poznatih konstrukcija žive ili mrtve prirode najkomplikovaniji, onda vrlo različito, najosjetljiviji, individualno razume se i najteže je reparabilan i najmanje i najteže je istražen i istraživan. Znamo da nesumnjivo mnogi lekovi izazivaju štete. I sudsko-medicinsko tretiranje ovog problema je izuzetno teško i kompleksno. Jer stojimo u jednoj dilemi. Čovjek koji se obratio za pomoć ili koga je neko drugi svojim delovanjem doveo da traži pomoć je na neki način sada prinuđen da trpi ove sekundarne štete koje u jednom nužnom stepenu postoje i nesumnjivo postoje i nama sudskim medicinarima se javljaju velike dileme. Koliko je stepen štete primarnim oštećenjem, koliko je baš morala da se nanese takozvana šteta, dakle takozvani princip nužne agresije koja je izazvana stanjem pacijenta, odnosno obolelog ili povređenoga. Kako da se svedu ove stvari na jednu razumnu meru i u krajnjoj liniji kako da se kontrolišu, da ne dolazi do velikih zbrkanja ili takozvani interferencija uzročnosti. To je danas jedan termin u kome još nismo stvorili svoje zaključke ili sama materijalna baza o kojoj raspravljamo dosta kratka. Naše iskustva su relativno mala, a permanentno se pred nama pojavljuju nova i nova sredstva, a naš nivo dokazljivosti svega ovoga je ograničen, vrlo težak, na neki način spor. Teško je dati neki definitivan zaključak, ali sigurno je da treba prvo da se samo društvo jednim stepenom porasta njegove unutrašnje zdravstvene svesti opredeli pre svega samo za nužnu potrošnju lekova. Na stranu što ovo ima i relativno pozitivne ekonomske parametre, što su sigurno manje značajni parametri u ovoj materiji, ali je i broj potencijalnih šteta sigurno će biti manji nego što mi to danas u ovako neograničenoj medicinskoj i samo administriranoj primjeni lekova vidimo i čije posljedice još nedovoljno znamo.
svaki pa i najmanji operativni poduhvat nosi u sebi uvek izvesnu manju ili veću opasnost i rizik sa kojim svesno moraju da računaju svi, i pacijent, i lekar, i okolina, i društvo u celini. Pa ipak smelo tvrdim, ako treba i činjenično, da su u mnogo manje komplikovanim drugim društvenim delatnostima, tehničkim, ekonomsko-pravnim i tako dalje, greške analogne ovima češće i manje opravdane. Prema tome, za nas lekare bi bilo prihvatljivo da je to stručna zabluda bez elemenata nesavesnosti i time bi lekarsku grešku automatski bacili tamo gde, mislim, problem bi bacili tamo gde on može i da se reši. A to je ili u naša lekarska udruženja ili u sekretarijate za zdravstvo, rad i socijalnu politiku, jer bi to bilo pravo mesto da bi se sagledala suština lekarske greške, propusti uopšte u radu svih zdravstvenih ustanova i tu bi bilo, mislim, i najbolje mesto za rešavanje. Znači, rešavanje onoga što je lekarska greška. Ono što je krivično delo nesavesnog lečenja bolesnika, to je druga stvar. Treći vid grešaka koji posebno tretira i krivični postupak i zakoni najčešće se odnosi i predstavlja u suštini nesavesno lečenje bolesnika, a prema našem iskustvu nastaje iz nedovoljnog fonda osnovnog znanja za obavljanje posla ili iz nedovoljno rešenih tehničkih, organizacionih, ekonomskih, kadrovskih uslova rada, što uz odgovornost drugih ne može da isključi i odgovornost lekara kao članova društva u kome rade. Ili se u pojedinim i nebrojnim slučajevima radi o pravoj i punoj nesavesnosti lekara, jer su gornji uslovi postojali, a potrebno lečenje izostalo na štetu bolesnika zbog subjektivnih nemedicinskih ponašanja lekara, kao što su komoditet, podcenjivanje obolelog i obolenja, prepuštanje njegovog lečenja drugima, ili da pomenemo u nekim slučajevima i čak i u vezi sa mitom. Međutim, mogu i tu da kažem, da tvrdim pouzdano, da nesavesnost lekara u njihovom stručnom, društvenom radu je i po društveno-ekonomskim posljedicama manje značajna i manje brojna nego što je to nesavesno postupanje u svima drugim delatnostima. Pri tome sam daleko od pomisli da lekari treba svoje greške ili čak i sumnje na njeno postojanje da prikrivaju ili da se ista pravno-medicinski ne utvrđuje. Naprotiv, ako treba i odgovarajuće stručno i krivično treba da kažnjava. Ovo iz razloga jer su ovakve pogreške stručno utvrđivane od neprocenjive vrednosti i za prevenciju istih, za unapređenje zdravstvene delatnosti, za nova naučno-istraživačka medicinska saznanja, pa te na taj način i direktno ili indirektno, konkretno ili perspektivno pomaže unapređivanju i nauke i posebno pravne i zdravstvene bezbednosti života i zdravlja građana. Stručnosta i etikata treba da bude kako jedna tvorečka harmonija, a to je jedini uslov da na pacijentu se dade ono što je potrebno za njegovo zdravlje i za njegovu bolest. Etička svest na lekarite, a i na svakoj čovjek mora postojano da se dogradува.
etika se uči preko cijeli život. No isto tako od golemo je značenje za razvijenu etička svest porodicата, училището, разните професионални и stručni združenja, a isto tako i обществените političke organizacije koji treba kontinuirano da работат во смисъл на развитието на етичката свест кај лекарите. Денес во новото време етиката се збогатува со новите начала, а поготово во ерата на трансплантацијата на ткивата и на органите. И самата трансплантација на ткивата и органите ќе создаде и нови проблеми во етиката кај лекарот. Етичкото начело при умном носере, што прв го поставил Хипократ, значи да првенствена задача на лекарот е да не наштети на самиот болен, а тоа треба да биде присутно во секојдневната работа на лекарот. А лекарот во вршењето на својата професионална должност мора да ги почитува етичките начела од една страна, а од друга страна треба да се придржува на сите закони и одредби кои регулираат оваа материја, односно неговата професионална делатност. Лекарот својот позив мора да го врши со длабоко чувство на одговорност, совесно и пожртвувано, почитувајќи секогаш здравјето и живот на човекот и личното достојанство на самиот човек. Одговорноста на лекарот е разновидна. Лекарот одговара пред својата совест. Лекарот е врзан со својата работа со прописи на деонтологијата, а од друга страна може да биде и предмет на krivičната pravna odgovornost. Međutim, tu se postavlja i niz drugih pitanja koja dovode u pitanje da li je baš etika zdravstvenih radnika nešto posebno od etike našeg društva, pogotovo našeg socijalističkog samoupravnog društva. Međutim, sve češće manifestacije nezadovoljstva etikom zdravstvenih radnika izražene ili kroz sredstva javnog informisanja ili kroz sudsku praksu, nažalost, uslovile su da mi pokrenemo neka od ovih pitanja kako bi zajedno sa drugim i institucijama i organizacijama doprinijeli sagledavanju te etike zdravstvenih radnika. S obzirom da smo mi ljudi iz obrazovnog procesa, ja bih prvo skrenuo pažnju da u procesu obrazovanja više insistiramo na pitanjima stručnog osposobljavanja i stručnog obrazovanja. Nažalost, manje vodimo računa bilo na visokom i višem stupnju, toliko i na srednjem stupnju o elementima vaspitanja. Isto tako u samom radu manje vodimo o elementima služenja ličnim primjerom. Zatim, istako bi možda i posebnu ulogu nauke u formiranju ličnosti, jer ona, pored toga što doprinosi novom saznanju o sebi, o svijetu, ona u procesu obrazovanja ima značajnu ulogu u formiranju ličnosti, ne samo za stručno osposobljavanje, ovladavanje tehnika, metodika, istraživanja, osposobljavanja za rad, nego utiče i na formiranje ličnosti u smislu formiranja istinoljublja, formiranja i znatiželje, formiranja kritičnosti, formiranja čak i etičnosti pa i estetičnosti. Tako da je ona značajna komponenta na koju se možda nedovoljno u procesu obrazovanja daje pažnje. Drugi element koji posebno utiče na formiranje ličnosti kod nas u zdravstvu, u svakom slučaju možda bi trebalo naglasiti i pojavu fragmentacije medicine na veliki broj specijalnosti, zatim u tim specijalnostima subspecijalnosti koje isto tako dovode do određene fragmentacije medicine u cjelini, a u određenom smislu i izdvajanja dijelova ljudskog organizma i stavljanja u žižu posmatranja, tako da se čovjek ne gleda u svoj njegovoj sveukupnosti i dobrim dijelom dovodi i do pogrešnog odnosa prema organu, prema onom dijelu koji je predmet specijalnosti, a ne čovjeku sa svim njegovim i socijalnim, i medicinskim, i ljudskim problemima. Treća stvar koja isto tako utiče na formiranje etike zdravstvenog radnika, u svakom slučaju bilo bi i ovo što se tiče samog odnosa
odnosa, društveno-ekonomskih odnosa. Zdravstvo je jedan oblik društvene djelatnosti od posebnog značaja u kojoj, nažalost, nijesu zaživjeli društveno-ekonomski odnosi koje smo utvrdili i ZUR-om i sistemski. Nemamo slobodnu razmjenu rada, nemamo elemente ostvarivanja dohotka kroz vrijednost rada, tako da to daje povoda za određena mimoilaženja. Zatim, mi isto tako u medicini nemamo jedinstvenu doktrinu ili formiranu na bazi naučnih saznanja, naučnih iskustava, tako da je ljekar slobodan i u izboru metodologije za postavljanje dijagnoze, metodologije za izbor i terapiju i tretman, tako da to kod čoveka dovodi do pojave formiranja mišljenja da se i ljekari međusobno mimoilaze u gledanju na oboljenje, u gledanju na čoveka, u gledanju na terapiju, u gledanju na dijagnostiku, tako da i to doprinosi jednom raskoraku, makar formiranom na bazi savjesti, stručnosti i sve toga, tako da i to uslovljava formiranje određenog mišljenja o raskoraku koji i ne mora postojati, ali može da postoji. Zatim, mislim da i ova sredstva i javnog informisanja i publikacija i, da kažemo, jednog opšteg zdravstvenog prosvećivanja ponekad su i nekritične, pa idu sve dotle da se objašnjava i tumači da je medicina svemoćna. Tako da ta saznanja kod laika dovode do onih pojava da se nerijetko postavljaju pitanja zašto je taj čovjek uopšte umro ako je dospio u zdravstvenu ustanovu, ne vodeći računa ni o prirodi njegovog oboljenja i ne vodeći računa o njegovim ličnim svojstvima, što svakako samo po sebi može da dovodi do određenih nejasnoća i određenih nesporazuma. U tom sklopu ne treba izdvajati ovu etiku, nego uložiti napore svih i društveno-političkih institucija i organizacija da bi se prevazišle određene negativne pojave i određene aberacije koje se javljaju i u vršenju ove djelatnosti. Nije pretjerano da se tvrdi da pri skoro svaka lekarska intervencija može da nastupi rizik, odnosno da nastupi jedna nesakana, štetna posljedica ili komplikacije kaj pacijentu. I pored najbrižното, najsvestraното i najsvestraното работanje na лекарот. Во такви случаи се поставува прашањето дали лекарот, поред моралната одговорност, подлежи и на друг вид одговорности, а особено на кривичната правна одговорност. Можеме да кажеме дека поред таков неуспех не може да се обвини лекарот. Лекарот не може да се обвини ако во лекувањето на болниот постапил леги артис, односно да постапил во складо со неговото знаење и со правилата на медицинската наука. Но сепак праксата покажала дека неретко лекарот бива обвинет за лекувањето на болниот, иако постапил најсовесно, најпожртвувано и најсвестрано. Прашањето на одговорноста на лекарот најповеќе доаѓа до изражај таму каде фреквенцијата на болниот е најголема и каде лекарот према болниот има еден активен терапевтски однос. А тоа се сите хируршки грани во медицината, односно лекарите хирурзи, офталмолози, оториноларинголози, гинеколози, акушери и други. И тука вниманието на пациентот
и на заинтересираната околина е исклучиво особено усмерено кон се она што превзима лекарот за лекување на пациентот и што работи. Комплексот на последици и компликациите ке пациентот, а кои ги именуваме со еден збор штета, априори не означува и кривична одговорност на лекарот, а таквите штети ги означуваме како вициум артис. Но лекарот може да биде подудат на кривичниот законник тогај кога стората грешка од негова страна не може да најде медицинско оправдување од една страна, а од друга страна начинот и методите кои ги примери во лекувањето на пациентот е противен на ставите на медицинската наука и пракса. Лекарот, според нашиот кривичен законник, одговара за многу дела, како пример неовластено откривање на тајната, противправно прекинувањето на бременоста, разни кривични дела со заразните заболувања, потоа поради неукажување на лекарска помош, при што животот на човекот е загрозен, оно се наоѓа во една животна опасност и на крај одговара поради несовестно лекување. Како несовестно лекување се подразбират три облика на кривично дело, и то прво, ако лекарот примени очигледен начин и очигледен неподобен начин и средство на лекување, ако не примени хигиенски мерки и ако несовестно лекува, односно настапува влошување на здравствената состојба кај пациентот. Со еден збор, за да постои на кривична одговорност кај лекарот, треба да постои еден нексус каузалис, тоест една причинска врска помеѓу постапката на лекарот и влошната здравствена состојба кај пациентот. Причините за таква една кривична одговорност која што го доведува лекарот се најразновидни. Како прво, недоволната стручност, потоа препотентност на лекарите, несовесност, немарност, ајкавост, лежаност и личниот комодитет. Во такви случаи за лекарот нема оправдување и лекарот како човек и како представник на една посебно општествено важна професија не смее да ужива некој привилегован положај во споредба со друга професија. Пред крај би го цитирал големиот Хипократ кој што зборува дека медицината е најплеменит позив. Меѓутоа, поради несознание и несавршенството на тие кои што ја обавуваат, а и поради незнанието и несавршенството на оние кои што и судат на медицината, таја лесно се фрла во последен ред. А ја би додал, иако треба да биде една од првите редови на општествениот развиток. Това произлегува и заради това што лекарскиот позив ни у времето на Хипократа ни сега не е подвргнат ни на каква друга казна, него на казна на сопствената совест и на општественото омаловажување. Во своето работење човекот постојано се наоѓа пред можноста да погреши. Тој тоа често и го прави. Како што беше речено и во емисијава, една од најважните задачи на судската медицина е да придонесе сторената грешка да не се повтори. Сепак, на крајов и покрај се што беше кажано, останува прашањето дали постои непогрешлив лекар. Да, тоа е природата, бидејќи 85% од излечените болни се нејзина заслуга. Згора на тоа, таа за својата безпрекорна работа не се јавува со барање за надокнада пред заедницата за осигурување, а никогаш и не помислила да ги озборува колегите лекари. Сега, пак, останува прашањето, дали навистина не постои лекар што не греши?